Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Rwamagana. Mu karere ka Rwamagana hafunzwe uruganda rwakoraga inzoga mu rusenda n'itabi ndetse n'amajyani. Uruganda rukaba rwafunzwe ku mugaragaro. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Musanze. Kuri uyu mugoroba umugore yarumye umugabo wiwe igitsina amushinja ko atanoza amabanga y'urugo, birangira umugore amurumye igitsina. Ubu ngubu uyu mugore akaba agiye gutabwa muri yombi akurikiranwe icyaha cyo kuruma umugabo wiwe igitsina. Bw'akarere ka Rusizi bwabwiye TV na Radio One yuko hano mu karere ka Rusizi hari amavuriro matonya agera kuri 13 atagira abayakoreramo, aho bavuga yuko bakeneye abaganga bakorera mwaya mavuriro bitewe nuko abarwayi baremba bakajya kwivuza ahantu kure. Ubu ngubu kugeza izi saha bakaba bari gutekereza uburyo ki aya mavuriro yitwa Poste de Santé yatangira gukora. Ni incamake y'amakuru n'imbere bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rwamagana. Hafunzwe uruganda rwakoraga inzoga mu rusenda, mu itabi ndetse n'amajyani, aho izi nzoga zakorwaga zikajyana ku isoko. Uru ruganda barufunze ku mugaragaro kubera ko ruturubahirije cyangwa rukora ibinyuranyije n'amategeko, aho bavuga yuko iyo koze inzoga mu itabi ndetse no mu rusenda n'amajyani ibingibi bishobora kuba imbogamizi ku buzima bw'umuntu, aho uru ruganda barufunze ku mugaragaro. Kugeza saha izi ngizi uru ruganda ntago ruzongera gufungurwa. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Musanze. Kuri uyu mugoroba wo kuri uyu w'iki gicamunsi umugore yarumye umugabo wiwe igitsina amushinja kutanoza amabanga y'urugo, birangira uyu mugabo bamurumye igitsina. Kugeza ubu ngubu umugore yatawe muri yombi akurikiranwe icyaha cyo kuruma umugabo wiwe igitsina. Ibingibi leta bidushyira ku nkuru yacu iri kuvurwa mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda, ahari kubera amakimbirane ashingiye kutanoza amabanga y'urugo, aho umugore n'umugabo barayi barwanye nijoro. Umugore n'umugabo bari kurwana bapfa kutanoza imibonano mpuzabitsina, aho umugabo bamushinja gukora amasegonda agera muri 15. Umugore akavuga yuko agiye kwahukana bitewe nuko amabanga y'urugo uyu mugabo atayakora neza. Biri kubera mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda mu mudugudu wa Murangara, niho biri kubera. Amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Rusizi. Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwabwiye TV na Radio One yuko hano mu karere ka Rusizi hari amavuriro matonya agera kuri 13 atagira abayakoreramo. Ni mu gihe abaturage barekaramye bavuga yuko ngo na amavuriro bafite hano iwabo, ariko ubuyobozi bwagaragaje ko bufite Poste de Santé, ubwo na amavuriro matonya ari mu kano karere ka Rusizi adafite abayakoreramo. Bavuga yuko rero bagiye kuzana abaganga bazajya bakorera mu mavuriro kugira ngo byorohereze abaturage bajya kwivuza kure mu gihe barembye. Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi nibwo bwabwiraga itangazamakuru rya TV na Radio One. Ikinyamakuru dukesha ano makuru ariyo TV na Radio One, ikinyamakuru dukesha amakuru cyavuze yuko aya mavuriro agiye gutangira gufungurwa kugira ngo abaturage bayegereye bajye bahabwa cyangwa serivisi bajye bazibonera hafi. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano nibwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde ibahereze umugisha. Uyo wakoze subscribe uruwa agaciro, byo tugizeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.